العظمى يوم الازدحام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Mudir Khadimul Ma'had Nurul Yakin Desa Ulai Kampung, Nurul Yakin Al-Aziziyah Desa Ulai Kampung, dan seluruh guru yang bertugas yang membantu beliau dan adik-adik santri memandung, dan kepada Dungku Gesik Kampung, Dungku Imum, dan seluruh perangkat desa